Thibitari-inĩ nene ya gĩcũa-inĩ wodi na Bainya nikuo Caleb Gure wa mĩaka 13 athiĩte na mbere na kũhonia nguraro iria aratũngirio thutha wa kũhũrwo nĩ mũrũgamĩrĩri ũmwe wa thukuru na arutwo thukuru-inĩ ũrĩa arathomagira wa Greymon Educational Center mwena wa Baburi kaunti-inĩ ya Mombatha. Arina kĩeha maithori nyina wa Caleb agatariria uria Caleb aguraritio na gutigwo ahana kionje gutari undu angĩkĩra maya mothe Caleb agitungio niundu wa irio cia thukuru-inĩ uyu. Sijui kama atarudi mtoto, maana figo yake moja imeathirika. Sai imesemekana ataanzishiwa dialysis. Ili hali mimi nilipeleka mtoto shule akiwa mzima. Muciari uyu agacakaya makiria kuona arugamiriri a thukuru uyu marahithite giko giki kwa ihinda ria kiumia kimwe na uhoro uyu uraubukire muthenya wa ira thutha wa gukunyirwo ni muciari urathiite thukuru-ini uyu kuona mwana wake uria uramwirire agerie akinyire aciari a Caleb. Madam wakaniambia hii ni kesi kidogo. Nikamwambia ni sawa. Nikiangalia kesi ile inaitwa ni kidogo, mtoto wangu kusimama kwenyewe hawezi mpaka ashikiliwe. Yani mtoto ukimwangalia mgongo anakaa kama alikuwa amechomwa. Yani ako na alama kila mahali ya vidonda. Frederick Mwangi uria ni ithe wa Caleb augite ni mamakitio ni giko giki akihoya thirikari kuhitukira ministry ya githomo itigirire kihoto kia mwana wake ni giathingatwo na thukuru uyu ni woerwo ikinya ria kiwatho. Sasa nimetoka police station Kazandani na tuko na Madam OCS ako hapa nje, anataka kuandika report ya Caleb vile ilifanyika. Aliambiwa kila mtoto apitie viboko viwili. Hao ni watoto wa low class. Alafu sasa nao wa secondary nao wakaingia. Hao wa secondary ndio walimfanyia maneno. Dagitari wodi no ni atariirie urigitani uria makoretwo makihe Caleb. The blood picture showed he had sepsis with acute kidney injury. So we even attempted to fix a catheter for him, but his genital organs were a bit injured. So it was a bit difficult until the urologist came and they had to fix a catheter. Riu aciari a Caleb magithiaga na mbere na gwicurania na gwetha anja ya ciuria nyingi iria mari nacio riu maitho merekeirio kuri ministry ya githomo na ruhonge rwa borithi niguo kuona ni itacukia ririku rigukorwo rigitacukirio anene a thukuru uyu. Handu-ini ha Kameme TV kuma gicũa-inĩ kaunti ya Mombatha, ritwa riakwa ni Ndegwa wa Gathungu.